Ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikira Day to Day TV. Uyu ni umwanya w'ibyiriwe bivuga mu itangazamakuru. Ngende Marie Joseline Nyituriki. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mwangashushu ushinjwa kuba umwe mu bagize diaspora nyarwanda iri muri Kongo yongeye kugezwa imbere y'urukiko. Ntituzongera kwica abaturage, tuyobotse inzira y'amahoro, imitwe y'inyeshyamba. Abantu 70 batawe muri yombi bakekwaho kwiba abagiye mu rugendo nyobokamana na Mugongo. Imwe mu ndege zagombaga kurasa M23 yakoze impanuka. Naho M23 ngo siyo kibazo kurusha ADF, UPDF na FARDC. Aya makuru kimwe n'andi reka tuze tuyarambure. Mbahaye ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye. Twanzikiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwangashushu ushinjwa kuba umwe mu bagize diaspora nyarwanda iri muri Kongo yongeye kugezwa imbere y'urukiko. Depite Mwangashushu umaze igihe ukurikiranyweho kugira umubano udasanzwe n'inyeshyamba za M23 kandi agashinjwa kuba akorera bya hafi mu Rwanda yongeye kugezwa imbere y'urukiko. Yiregura ku kibazo cyo gutunga imbunda mu gihe yagaragaje ko yayitunze yo biherewe uburenganzira. Ibi byakomereje mu rukiko rukuru rwa gisirikare ku wa 2 Kamena ubwo uru rukiko rwakomezaga gusuzuma urubanza rwa Depite Mwangashushu ukurikiranyweho gukoranwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 no gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri uru rubanza umushinjacyaha yatangaje ko intwaro yahawe Edouard Mwangashushu itari intwaro yo kwirwanaho ahubwo ari intwaro y'intambara, kuyitunga bikaba binyuranyije n'itegeko rya Perezida. Mwangashushu yasobanuye ko iyo mbunda yari atunze yari yo kwicungira umutekano kandi ko yayitunze mu buryo bwemewe n'amategeko. Yagize ati: Nyakubahwa Perezida w'urukiko rukuru, igihe nabazaga Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu intwaro yansabye kwandika, hanyuma ndandika. Nyuma mu ruhushya runyemerera gutunga imbunda. Bafashe amafoto yanjye, igikumwe cy'intoki ndabisinyira. Hanyuma mpabwa intwaro, ariko sinari mfite umugambi wo kugirira abantu nabi cyangwa se igihugu. Abunganira Mwangashushu nabo bemeza ko wahoze ari Minisitiri w'Intebe Richard Muyeje yatumwaho akaza gusobanurira urukiko impamvu yemereye Mwangashushu gutunga intwaro y'intambara, ariko ubu akaba bifungiye kandi yarabyemerewe. Bagize bati: Bwana Perezida, Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo ari minisiteri iri kure. Turabasaba ko mwatumizaho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wafashe icyemezo cyo guha uburenganzira bwo gutunga intwaro y'intambara, kuko Mwangashushu asobanura ko ngo kugira ngo atunge intwaro yabanje kubisabira uburenganzira muri leta. Asobanura ko ari intwaro yo kwirwanaho mu gihe yabagabweho igitero n'abagizi ba nabi. Icyo gihe Minisitiri naza azagaragaza ukuri. Mwangashushu yakomeje asobanura ko yatunze intwaro kuva mu mwaka wa 2014 kugeza uyu munsi, ngo bikaba bibaye hafi imyaka 9. Iyo ntwaro ntabwo yigeze ikoreshwa mu gukora ibikorwa by'urugomo, ahubwo ko ari intwaro yo kwirwanaho. Ati: Ndatekereza ko wahoze ari Minisitiri agomba gutumizwa kuri iki kibazo kugira ngo ukuri kugaragare. Umukozi w'ubushinjacyaha yibukije ko gutunga intwaro y'intambara ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi ko kuba ufite imwe gusa bihagije kugira ngo hano. Leta ya Kongo igaragaza ko raporo yakozwe na ANR kuri uru rubanza ivuga ko uregwa ari umwe mu bagize diaspora yo mu Rwanda kandi ko afite ishoramari ryinshi mu Rwanda. Ntituzongera kwica abaturage, tuyobotse inzira y'amahoro. Iyi ni imitwe y'inyeshyamba yatangaje ibi. Imwe mu mitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu gace ka Ituri biyemeje guhagarika ibikorwa bibi bagiriraga abaturage, ahubwo bagaharanira uburenganzira bwabo n'ubwa bagenzi babo. Ibi byavuzwe n'imitwe ine yo muri aka gace. Iyi mitwe yose yatangaje ko itazongera kugira igikorwa kibi ikorera abaturage, ahubwo ko igiye kubafasha gutera imbere ku buryo aho baciye basigara babifuza. Ibi babyemeje mu nama yo kuwa 2 Kamena mu gace ka Ituri ubwo bayikoranaga n'abahagarariye societe civile, abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abandi bashinzwe umutekano. Bavugaga ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 hamwe mu ho wigeze bifuza ko wagaruka mu gihe abangaba kubumva byonyine bibarwaza isereri. Ni inama kandi yari yateguwe n'ingabo zo mu butumwa bw'amahoro MONUSCO bafatanyije n'aba bagamije kwiga ko iyi mitwe yose yashyira intwaro hasi ahubwo ikiyubakira igihugu. Izi nyeshyamba ziyemeje ibi mu gihe aka gace kari kamaze igihe karibasiwe n'ibikorwa by'urugomo ruturuka ku bagize iyi mitwe y'inyeshyamba. Abantu 70 batawe muri yombi bakekwaho kwiba abagiye mu rugendo nyobokamana na Mugongo.
Polisi yo mu mujyi wa Kampala yatangaje ko abantu 70 batawe muri yombi bakurikiranyweho kwiba bagiye mu rugendo nyobokamana na Mugongo ku munsi wo kwibuka bahawe Imana b'i Bugande. Abatawe muri yombi barimo abagore babiri, abandi bose bakaba ari abagabo. Umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kampala Patrick Onyango yavuze ko abenshi bakekwaho kwiba telefone. Yakomeje yizeza ko umutekano ucunzwe neza, nubwo hari bamwe mu bitabiriye urugendo nyobokamana bumvikanye binubira imirongo miremire batondeshwa amasaha menshi ngo basakwe. Yagize ati inzego z'umutekano zikomeje gukora ubutaruhuka kugira ngo umunsi wo kwibuka bahawe Imana b'i Bugande ugende neza nta kibazo kibayeho. Onyango yashimiye abitabiriye urugendo nyobokamana bakomeje gufatanya n'inzego z'umutekano kandi bakubaha amabwiriza yashyizweho kugira ngo bigende neza. Buri wa gatatu Kamena, Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru w'Abakristo Gatolika 22 bahawe Imana b'i Bugande bakaza no kugirwa abatagatifu. Bari mu Banyafurika benshi bishwe bazira kuyoboka iyobokamana ryaturutse mu burengerazuba bw'isi. Abo bahawe Imana bashyizwe mu gitabo cy'abatagatifu Kiliziya yiyambaza, bishwe n'umwami Kabaka Mwanga wari utwaye Ubugande hagati y'1885 n'1887, ari 45 barimo nabo mu idini ya Anglikani 23. Buri wa gatatu Kamena, Abanya-Uganda bahurira ahitwa na Mugongo kuri Bazilika ya Mutagatifu Karoli Rwanga, ahiciwe abagera kuri 26 batwitswe ari bazima, barimo n'uwo wahitiriwe. Dusubiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imwe mu ndege zagombaga kurasa M23 yakoze impanuka. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu Kamena 2023, kajugujugu ya Mai 24 yagombaga gufasha ingabo za FARDC kurasa kuri M23 yakoze impanuka hafi y'umujyi wa Bozma n'umujyi wa Ohama Pendi. Iyi mpanuka yabaye ku birometero 375 uvuye Ibangi, umurwa mukuru wa Repubulika ya Centrafrica, mu ishyamba rihari rinini. Amakuru agera kuri Rwanda Tribune dukesha inkuru avuga ko iyi ndege yari ikomotse muri Repubulika ya Chad yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagombaga kuzifashishwa mu kurasa umutwe wa M23. Iyi kajugujugu yo mu bwoko bwa Mai 24 yari iya kane mu z'iki gihugu cyagombaga kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kuyifasha kurwanya izi nyeshyamba za M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwakira izindi kajugujugu 3 zakomotse muri iki gihugu, bakaba bateganya kuzijyana mu mujyi wa Goma, aho bateganya ko zizajya zihagurukira. Aha kandi hasanzwe hari Sukhoi 25 ebyiri na Mai 24 ebyiri. Nyuma y'uko izi 3 zihagera, izihasanzwe zikazimurirwa ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Kavumu giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ndege biteganyije ko zizakora mu turere tugenzurwa kandi twifuzwa na M23. Birateganywa ko zishobora kugaba igitero cyazo cya mbere muri Kamena uyu mwaka w'2023. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arashinja M23 gushaka kwigarurira umujyi wa Goma, aho avuga ko M23 ishaka kugaba ibitero kuri uyu mujyi muri uku kwezi kwa Kamena. Iyi ni nayo mpamvu Tshisekedi ngari gushaka imbaraga zo kumufasha hirya no hino. Perezida Tshisekedi ubwe yabaye umuhuza mu ntambara ya Chad, kubw'iyo mpamvu Chad nayo ishaka kumufasha kurwanya M23. Iki gihugu cya Chad kandi cyavuze ko cyifatanyije na Kongo mu guhangana na M23. Abari batwaye indege ya gisirikare ngo bahise bajyanwa mu bitaro by'abarimu b'Abarusiya biherereye Ibangi, kandi batangaje ko bari kugenda boroherwa. Kuri Twitter, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Centrafrica yemeje ko iyo mpanuka yabaye, ariko avuga ko ntawe yahitanye. Ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwasinyanye amasezerano yo kugura n'igihugu cya Chad izi ndege ukarenye, none mwikoze impanuka itaragera ku butaka bwa Kongo. Nubwo iki gihugu gikomeje kwitabaza intwaro zitandukanye zo kurwanya uyu mutwe, abahanga bavuga ko umuti w'ibibazo atari intambara. Amakuru yacu n'ubundi tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 siyo kibazo kurusha ADF, UPDF ndetse na FARDC. Mu rugamba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na UPDF bahanganyemo n'inyeshyamba za ADF rwarangiye bemeza ko imbaraga abantu bari kuzishyira kuri M23 itagitera abasivile, mu gihe ADF yamaze abaturage yitagivugwa na rimwe. Uru rugamba rwabereye mu duce twa Musebeya na Kanyamutsutsa, rwabaye nyuma y'uko izi nyeshyamba zahitanye abagera kuri 6, abandi benshi bakaburirwa irengero n'ubundi muri iyi midugudu nyuma y'ibitero izi nyeshyamba zagabwe ku ngo zabo. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru RFI dukesha iyi nkuru, izi nyeshyamba nizo nkomoko y'iyi mirwano, kandi ngo si ubwa mbere kuko iteka izi nyeshyamba bivuga ko ziharanira amahame ya Kiyisilamu
zigabiza ingo z'abaturage zigasahura kandi zikica uwo ari we wese zihasanze. Ishyirahamwe ry'abakurikiranira hafi ibibera muri aka karere rizwi nka Kivu Security Barometer rikaba rifite icyicaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rivuga ko nyuma y'icyo gitero abantu benshi baburiwe irengero mu gihe hari ab'imirambo yabo yamaze kuboneka. Nyuma y'urugamba izi ngabo z'ibihugu byombi zahise zitangaza ko nubwo ingufu nyinshi zashyizwe kuri M23 hari ikibazo cyo kurengera abaturage birirwa bicwa n'inyeshyamba za ADF zanashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Babivuze bemeza ko ubugome bwa ADF ntaho buhuriye n'ubw'iyindi mitwe yose ibarizwa muri kariya karere, nubwo bemeza ko birirwa biruka kuri M23 iharanira uburenganzira bw'abaturage bakareka bica ubwo burenganzira kandi aricyo bashinzwe. Reka ngushimire ko